салом бинандагони гиромӣ, 29 август барномаи хабарии имрӯз аст. Барномаро оғоз мекунем ва тӯли чанд дақиқа бо шумоям Шӯҳрати Раҳматулло. Инак шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳои рӯз. Каромат Шарипов шонси баргардонидани шаҳрвандии Русияро пайдо кард. Созмони Милали Муттаҳид ба баррасии қазияи ӯ шурӯъ кард ва аз Душанбеву Москав баъзе посухҳоро тақозо кард. ба истиқболи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ, раиси ҷумҳури Тоҷикистон домодашро ба ордени шараф дараҷаи дуюм сарфароз гардонид. қашшоқтарин кишвари минтақа ва ҷаҳон, Тоҷикистон аз рӯи рушди иқтисод ба 20-гонаи пасмондатарин кишварҳои дунё шомил шуд. созмони Милали Муттаҳид ба ҳалли қазияи печидаи Каромат Шарипов пардохт. Ин созмон ду кишварро, Тоҷикистон ва Русияро муваззаф кардааст, ки ба баъзе суолҳо посух пешниҳод кунанд. Ба хусус аз Тоҷикистон талаб карда шудааст, ки сабаби ба мақомоти Русия пешниҳод шудани маълумоти бардуруғ дар бораи шаҳрвандии Тоҷикистон доштани Каромат Шариповро шарҳ бидиҳанд. раиси ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик қаблан дар суҳбатҳояш бо расонаҳо гуфта буд, ки ихроҷи ӯ аз Русия кори дасти гурӯҳҳое буд, ки аз фаъолияташ барои ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони кори хушашон намеомад. ба назари Каромат Шарипов, агар ӯ шаҳрвандии Русияро ғайриқонунӣ ба даст меовард, мақомот ба зудӣ онро ошкор мекарданд. Каромат Шарипов солҳои 90-ум афсари пойгоҳи низомии 201-уми Русия дар Тоҷикистон буд. ҳарчанд ӯ зодаи ноҳияи Файзободи Тоҷикистон аст, вале ӯ иддао дорад пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва истиқлоли кишвар ҳеҷ вақт шаҳрвандӣ ва шиносномаи Тоҷикистонро надошт. мақомоти Тоҷикистон иброз медоранд, ки Шарипов аз солҳои 70-ум ин ҷониб шаҳрванди Тоҷикистон аст. хотиррасон мекунам, ки раҳбари ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик яке аз мунтақидони ҳукумати Тоҷикистон буд. ӯ муносибати бепарвоёнаи раҳбарияти кишварро нисбат ба муҳоҷирони тоҷик шадидан интиқод мекард. дар гузашта маҳз бо ҳамин сабаб сафорати Тоҷикистон дар Русия борҳо кӯшиши бастани созмони Каромат Шариповро карда буд. дар ниҳоят моҳи декабри соли 2017, ки вақти муносиб расид, мақомоти Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо мақомоти интизомии Русия Шариповро аз Москав ба Душанбе бадарға карданд. имрӯз хадамоти матбуотии президенти Тоҷикистон аз маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ хабар дод. раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 160 нафар намояндагони касбу кори гуногун мукофотҳои давлатӣ, рутбаҳои баланди низомӣ ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супурд. ба иттилои ховар, дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ 1 нафар бо ордени Зарринтоҷ дараҷаи якум, 6 нафар бо ордени Шараф дараҷаи дуюм, 11 нафар бо медали Ҷасорат, 78 нафар бо медали Хизмати шоиста, 2 нафар бо медали Шафқат, 3 нафар бо медали Марзбони Тоҷикистон, 1 нафар ба унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон, 1 нафари дигар бо унвони фахрии арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 20 нафари дигар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 5 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, 19 нафар бо рутбаҳои навбатӣ ва 11 нафар бо ҷоизаи Исмоили Сомонӣ сарфароз гардиданд. дар байни ҷоизагирандагон аз кормандони давлатӣ Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон, бо ордени Зарринтоҷ дараҷаи 1 сарфароз гаштааст. инчунин вазири маориф Нуриддин Саид, вазири адлия Рустам Шоҳмурод, вазири фарҳанг Шамсиддин Орунбекзода, вазири тандурустӣ Насим Олимзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Фаррух Ҳамрализода, вазири умури хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин аз тарафи раис ҷумҳур мукофотонида шуданд.
اینچنین 6 نفر از صاحبکاران وطنی از رئیس جمهور مکافات گرفتند که در بین آنها داماد رئیس جمهور نیز میباشد. شمس‌الله صاحبوف رئیس شرکت فراز با اردن شرف درجه دوم قدردانی شد. در حال حاضر شمس‌الله صاحبوف معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان میباشد. در گذشته مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه OCCIRP ماه ایون سال 2018 شرکت فراز را که متعلق به شمس‌الله صاحبوف است یک شرکت مونوپولیست در بازار تاجیکستان ارزیابی کرده بودند. در همین حال رادیوی آزادی از برداشته شدن عکس‌های صاحبوف با رئیس جمهور در وقت جایزه سپاری خبر می‌دهد. این عکس‌ها هم از خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور و هم خاور برداشته شدند. کاربران حدس می‌زنند شاید از ترس واکنش مردم این کار را کردند. شرکت دامادی رئیس جمهور ساحه‌های سردرآمد کشور را مونوپول کرده است، از جمله فروش سوزشواری و جمع‌آوری شیره کمال تنها به همین شرکت اجازت داده شده است و اینچنین هیچ کارنمایی ندارد که سزاوار جایزه باشد. همین گونه جایزه دهی رئیس جمهور به دامادش را می‌خواهند از مردم پنهان بدارند. در گذشته نیز رئیس جمهور به پیوندانش مکافات‌های بلند دولتی سپرده بود. از جمله در ماه آگوست سال 2015 به دخترش آزاده رحمان که آن زمان وظیفه معاون اول وزیر کارهای خارجی را بر عهده داشت، او را با اردن شرف درجه یکم قدردانی کرد. اما با وجود این همه مکافات سپاری ها تاجیکستان از روی نتیجه های آموزش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پهلوی قشاق‌ترین دولت‌های افریقایی قرار دارد. در این باره نظر ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک تیمور ورقی را میشنویم. ба назар мерасад мукофотиҳои раҳмон ба шуморе аз нобакорони давлатӣ тавзеҳ мехоҳад. агар ба ин афроде ки ордену мукофот гирифтаанд нигоҳ кунем, одам ҳайрон мемонад. афроде ки на хизмати ба мардум кардаанд ва на ягон дастоварду муваффиқияте доштаанд. сабабаш ин аст ки раҳмонов дигар як корманди арзандае надорад. фақат ҳаминҳо ҳастанд. ҳамон аҳмади поринаҳо ки ба хотири фасоду нобакориҳояшон аз як вазифа ронда шуда сипас аз тарафи раҳмонов ба вазифаи дигар таъин шудаанд. мисли ин ки қартаҳо дар дастаи нимдаридаи кӯҳнаи қарта дар байни якдигар омехтаву тагурӯ мешаванд. хуб агар ин мукофотҳо ки аз ҳисоби ҷайби мардум аст барои хизмати шоиста барои мардум набошанд, баҳри чист ё баҳри кист? ба назарам ин мукофотонидани порахӯрон як нав ташвиқ ва ҳавасманд кардан ба дуздӣ аст. ва севум ордени шараф ба назарам вазну шарафи хешро кайҳо аз даст додааст. дорандагони ин орден эшони қиёмиддини ғозӣ ки аз дасти раҳмонов ин мукофотро гирифт зиндонӣ ва дар зиндон кушта шуд. дорандаи дигари ин орден Заид Саидов зиндонӣ шуд. пас чунин бармеояд ки ин мукофотҳо аз дасти раҳмонов барои мукофот додашудаҳо як фоли бад доранд. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشاندادهای اقتصادی سال 2018 را جمع‌بست کردند. آمار نشر گشته برای ساکنان تاجیکستان چندان شادآور نیست. کشور به 20 گانه عقب مانده ترین مملکت های دنیا شامل شد. رواندا، اوگاندا، بوروندی، موزامبیک، افغانستان و 14 کشور قشاق‌ترین افریقایی در این رویخط با تاجیکستان پهلوی هم می‌ایستند. از روی نتیجه های آموزش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اهالی این کشورها کمتر از همه امکانات خریداری کردن آذوقه‌واری را داشته‌اند. کارشناسان معین کرده اند که هر یک ساکن این کشورها روزانه به حساب میانه کمتر از $1 برای غذا صرف می‌کردند. هرچند حکومت تاجیکستان همه روزه درباره رشد اقتصاد جار میزند، ولی در اصل در 10 ساله اخیر نشانداد رشد کشور به تغییر مانده است و تولید محصولات داخلی از 7.5 میلیارد دلار بالا نرفته است. نظر کارشناس مسائل اقتصادی عبدالمنان شیرالیف را میشنویم. اینکه چرا اقتصاد تاجیکستان در چند سال اخیر رشد نمیکند بسیار ساده است. چیزی که نیست نمیتواند رشد کند. این تاجیکستان تقریبا اقتصاد ندارد. آنچه که اقتصاد تاجیکستان نامیده می شود این به نظر بنده از دو بخش اساسی عبارت است. اونم بخش اول اینکه پول مهاجران یعنی مهاجران در
روسیه کار میکنند، پولهاشون به تاجیکستان میفرستند و با این پولها بازار در تاجیکستان گردش میکنند، بازار خدمت رسانی، بازار مثلا تجارت در تاجیکستان گردش میکنند و اینا نمیشود اقتصاد نامید. این هرچند یک جزء اقتصاد است، یعنی خودی همین کار، لیکن خودی همین اصل این کار نمیشود اقتصاد نامیده شود. قسمت دیگرش این فروش محصولات خام است که از تاجیکستان در تاجیکستان از زمین کندنی‌های فایده‌ناک محصولات خام بیرون کرده میشود و اون فروخته میشود بدون کارکرد. اگر این محصولات کارکرد میشدند و یک دو سه زینه کارکرد میگذاشتند و به یک محصول تیار تبدیل میشدند، اون وقت میشه که اقتصاد هست و رشد میکند. با وجود وضع ناگوار اقتصادی، حکومت تاجیکستان نقشه گذرانیدن اصلاحات اقتصادی را ندارد. بنابر سنگین بودن بار انداز همساله در جمهوری هزارها صاحبکاران کار خود را قطع می کنند. موافق ردبندی پیینگ تاکسس در تاجیکستان شدیدترین سیستم اندازبندی فعالیت دارد، اما شرکت های خانواده رهبریتی کشور از این اندازستانی بی‌رحمانه امین هستند. آنها از پرداخت کل مالیات آزادند. به نظر کارشناسان فساد و از سوی یک خانواده اداره شدن کشور باعث شده است که اهالی تاجیکستان تا رفت قشاقتر ولی خش و تباری رئیس جمهور ثروتمند می شوند. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. مطلب و پیشنهاد و عکس و نوارهای خود را می توانید طریق پوسته الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به ما بفرستید. رقم برای تماس 48 519 767 404. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.